Niba wumva ikiganiro menya byinshi by'umwihariko ukaba warakoze subscribe kuri channel ya Tele Montagne Rwanda, turabigushimira ndetse cyane. Sinzi niba mujya mubitekerezaho kenshi ngo murebe ukuntu gufata umwanzuro wo kubaka urugo bituma ikiremwa muntu kitazima ku isi ngo gishireho. Ibi mvuze ni nabyo benshi bita kororoka ubusanzwe, kororoka. Uretse n'abantu gusa n'ibindi binyabuzima ibyo ari byo byose bibaho bizi ubusobanuro bw'iri jambo kororoka. Bibikora buri munsi, ari nako binashaka uburyo ubwoko bwabyo butazima mu buryo bwari bwo bwose ngo bushireho ku isi. Kuzima mvuga ni ugupfa bigashiraho byose. Reka tuvuge ku bantu. Ku bantu hakenerwa nibura ubwoko bw'abantu babiri ngo igikorwa cyo kororoka gishoboke. Abo bantu babiri ni aba bakurikira: umugore n'umugabo. Impamvu umugore n'umugabo aribo bakenerwa ngo igikorwa cyo kororoka gishoboke nuko aribo batanga utunyangingo tw'imyororokere dukenewe ngo igikorwa cyo kororoka gishoboke neza. Ariko se byagenda gute umwe muri abo bantu abuze? Umwe muri aba bantu abuze ni ikihe gisubizo cyasubiza iki kibazo? Nge nitwa Samuel Mugisha. Uyu munsi naguteguriye ibihugu 10 bya mbere ku isi, harimo na 2 byo muri Afurika bifite abagabo beza ariko kubona abagore bikaba bibagora. Ikaze. Iki kiganiro cyitwa Menya Byinshi. Ni ikiganiro mukurikirana neza iyo mwamaze gukora subscribe kuri channel ya Tele Montagne Rwanda, mukagikurikirana wa gatatu isaa 9 n'igice z'amanywa na buri ku cyumweru isaa 3 n'igice za mu gitondo. Kubashaka gukora subscribe mwamanuka hasi iyi video mukareba ahantu hatukura handitse subscribe mukakanda, mukazajya murabona ibiganiro byacu byose. Tubahe ikaze nanone. Ku mwanya wa 10 tuhasanga igihugu cya Philippine. Abaturage bacyo benshi babayeho mu bukene. Ubu bukene butuma benshi mu bagore bahunga igihugu bakajya gushaka akazi mu bihugu byo hanze, harimo n'ibyo ku mugabane wa Aziya. Hari ibarura ryakozwe mbere y'umwaka wa 2019 ryerekanye ko umubare w'abashyingiranwa muri iki gihugu ugenda ugabanyuka kuko abagore ari bake cyane. Iceland ni igihugu kiri ku mwanya wa 9. Kumvira izina byonyine hari ikintu gihita kiza mu mutwe wawe: igihugu cy'urubura. Nubwo imvano y'iri zina atari yo tugiye gutindaho, umwihariko w'ikinyuranyo kiri hagati y'abagabo n'abagore nuko abagabo ari benshi ho 1.7% ugereranyije n'abagore. Iki ni ikibazo cyamenyekanye cyane kugeza aho hadutse inkuru yabaye kimomo yavugaga ko guverinoma ya Iceland yari yaremereye $5,000 buri mugore w'umunyamahanga wari uzemera gushyingiranwa n'abagabo muri iki gihugu. $5,000 uyu munsi ni miliyoni 5 z'amanyarwanda. Gusa iyi nkuru byarangiye guverinoma ya Iceland yitera utwatsi ivuga ko yari igihuha. Igihugu kiri ku mwanya wa 8 ni Norway. Ni igihugu abagabo ari benshi kurusha abagore ku buryo nibura buri mugabo afasha umugore umwe bagashyingiranwa. Hasigara abagabo 12,000 ndetse birenga batabona abagore. Nigeria iri ku mwanya wa 7 mu kugira abagabo bagorwa no kubona abagore. Muri iki gihugu kubera intambara, ushyingirwa ku gahato bakiri bato ndetse no gucibwa bimwe mu bice by'imyanya myibarukiro yabo byatumye abagore bahunga iki gihugu bigira gushaka aho bazabaho neza mu mahoro. Ku mwanya wa 6 tuhasanga igihugu cy'Ubugereki. Muri iki gihugu kubera guhembwa make cyane byatumye abagore bahunga igihugu cyabo bajya kwishakira akazi mu bihugu by'i Burayi kuko ariho babonaga bazabona umushahara uhagije cyangwa se aho twakwita muzima. Misiri, Egypt ni igihugu kiri ku mwanya wa 5. Muri iki gihugu baracyumva ko igitsina gore bakwiye kuguma mu rugo bagakora imirimo yo mu rugo gusa. Kubera iyi mpamvu byatumye abagore n'abakobwa bize bakaminuza bahunga igihugu cyabo bajya gushaka akazi hanze. Igihugu kiri ku mwanya wa 4 ni igihugu cy'Ubushinwa. Mu Bushinwa bigeze kugira umuco wo gukuramo inda babonaga zizavukamo abakobwa kuko abahungu aribo bahaga agaciro cyane. Ibi byongeyeho ko abashinwakazi bakundaga gushaka abagabo bo mu Burusiya, byatumye Ubushinwa bwisanga nta bagore bahagije bufite. Ubuhinde ni igihugu kiri ku mwanya wa 3. Kimwe n'Ubushinwa bahaye agaciro abana b'abahungu cyane, bituma abagore bahunga igihugu cy'Ubuhinde bigira hanze yacyo. Mu Buhinde ho iki kibazo cyanafashe indi ntera cyane. Igihugu kiri ku mwanya wa 2 mu kugira abagabo bagorwa no kubona abagore ni United States of Emirates, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Mbere yo kuvumbura peteroli muri iki gihugu, umubare w'abagore n'abagabo wagendaga mbiri mbese bigendana.
gusa peteroli ikimara kuvumburwa ahari ubutayu hagahinduka icyuzi cyo kurobamo ubukire, iki kibazo cy'abagore bake cyahise kivuka. Kugeza ubu 85% by'abaturage b'iki gihugu ni abanyamahanga kandi abenshi ni abagabo. Ni naha dusoreje ikiganiro menya byinshi cy'uyu munsi cyavuga ku rutonde rw'ibihugu 10 bifite abagabo bagorwa no kubona abagore. Igihugu kiri ku mwanya wa mbere, nawe ushobora kukitubwira ni nako udusangiza igitekerezo cyawe ubinyujije muri comment kuri iyi video. Kugira ujye ubona ibiganiro byacu byose, tubibutse gukora subscribe umanutse hasi iyi video, mukareba ahantu tukora handitse subscribe mukakanda, tukazajya tubana mu biganiro byacu byose uko tubishizeho ako kanya. Nge nitwa Samuel Mugisha, ndabashimiye cyane.